මේක දාන්න දෙන්නේ අපේ ඊටම ඒ අයින් නෑ බස් එක ඇතුළේ දාන්න අප කියන්නකෝ ආරේ අයින් වෙන්න බෑ මේ බස් එක දාන්න දෙන්නේ මාර්ගය වුණ කරන්න බෑ මේ වීඩියෝ වගාව අරගෙන ACC බම්පාරය කරගන්න මං කියනවා एक पसीदाने ने पंची ने आज होइए अपना गांव में बस प्राइवेट बस से आवे ना अपने भगावगन मम කියනවා भगावगन මේ ප්‍රධාන පාරේ ඉන්න අධිකාරී නියෝගයක් තියෙනවා පැහැදිලිව ඒක හරි ඒක උසාවිය දාම ඔබතුමා නීතිඥවරයෙක් හරිද නීති කරුකව වැඩ කරන්න පොලිසිය නීතිය කඩන්න එපා අකිල පාස් කරන්න තමුසේ ඒවා සාපරාධි බලහත්කාර බලන්න බෑ ඒක පිළිගන්න කතා කරමු නෑ ඒක තමයි මේක දාන්න දෙන්නේ අපේ ඊටම හරි මේක දාන්න දෙන්නේ ඒස්පි මහත්තයා ඒ අයින් නෑ අත කියන්නේ කරනවා කියන්නේ පාරේ මේ බස් එක මට කියන්නකෝ මට කියන්නකෝ ASP नहीं ASP मैं ASP කියන්න මේ දාන්න වීඩියෝ එක දාන්න මේගොල්ල පොලිසිය ශ්‍රී ලංකාව පොලිසිය වගාව අරගෙන අච්චුවට පාක් කරන්න දානවා බලන්න මේක පාක් කරනවා අපේ ඊටමේ ASP ඉන්නවා නයිනජිත් ඉන්නවා OIC මේක සල්ලි වලට ඉස්සර සංඛ්‍යා 10000ක් අරගෙන දවසකට දාන සෙල්ලම අද මෙතන කරන්න පුළුවන් ඒක බලමු අධිකාරණ නියෝගයක් තියෙනවා පැහැදිලිව නියෝගයක් ක්‍රියාත්මක කරන්න නියෝගයක් ක්‍රියාත්මක කරන්න හරිද පාරන්න උසාවිය යන්න ලෑස්ති මේ ප්‍රධාන මාර්ගයෙන් අයින් වෙන කරුණා කරලා හරිද ඔයගොල්ලෝ යන්න කරුණා කරලා ප්‍රධාන මාර්ගයෙන් අයින් වෙලා කරන්න බස් ගෙවන්න බෑ පාරෙන් අයින් වෙන්න මම වරිපණන් ගෙවන පාර මම වරිපණන් ගෙවන පාර හරි අධිකාරණයට දාන්න ඕන මේ නීතිඥවරයෙක් නේ නීතිකාරෝ පොලිසිය බලන්නකෝ පොලිසිය දාපු වාහනේ පාරෙන් අයින් වෙන්න ඊගරේ පාර පොලිසිය මම වරිපණන් ගෙවන පාර මගේ පාර මේක ප්‍රාදේශීය සභාව පාර ප්‍රාදේශීය සභාව නියෝජිතයෝ ඉන්නවා අපේ එරිපත් වෙච්ච එකේ මාත්‍යා බස් එක ආයි දාන්න දෙන්න එපා කරුණා කරලා නැත්නම් අපි යාපනයේටම මිනිස්සු ඕකට නගින්න බැරි වෙන්න කරනවා හරි කරුණා කරලා ඒක කරන්න OIC මාත්‍යාට අපි මේ කාරුණිකව කියන්නේ OIC මාත්‍යා OIC මාත්‍යාට මේ ඔක්කොම ඒක කරන්න සාහිත්‍ය අපිට කියන්න පුළුවන් තරම එහෙම විහාර ඇතුළට මේ නීති විරෝධී පන්සලට අපේ ඉඩමට ගිහින් දාලා මේ බස් නඩත්තු කරන්න බෑ මේ දෙන්නත් ගන්න අයියේ ඕක අලවල යන්න ඕක අලවල යන්න නමුත් කියවන්න තියෙන අපි කාර්යාලය කියවල දීලා වැඩක් කරනවා පළලි පොලිස් පිරිවරපට J250 தைடி கிராமசபை பிரிவில் உள்ள திசப் மகாரா பௌத்த விகாரையில் மேற்படி பெயர் குறிப்பிடப்பட்ட நபர்களாகிய ஆர்ப்பாட்டத்தில் பங்கு வரும் ஆர்ப்பாட்டக்காரர்களினாலோ வழிபாட்டு இடத்திலோ அல்லது பிரதான நுழைவாயிலோ அல்லது வீதியிலோ வழிபாட்டுக்கு வரும் மக்களுக்கோ விகாரையில் நடைபெறும் உற்சவத்திற்கோ விகாரின் உடைமைகளுக்கு எந்த இடையூறும் மற்றும் சேதங்கள் ஏற்படுத்தக்கூடாது எனவும் 11ஆம் தேதி தொடக்கம் 14ஆம் ஆகிய தினங்களில் சட்டவிரோத ஆர்ப்பாட்டமோ அல்லது சட்டவிரோத ஊர்வலமோ அல்லது சட்டவிரோத கூட்டமோ அல்லது எந்த விதத்திலும் தடை செய்யக்கூடாது எனவும் மன்றினால் குற்றவியல் நடவடிக்கை சட்டக்கோவை 166 3ஆம் வகுப்பின் கீழ் கட்டளையாக்கப்படுகின்றது. இதில் பெயர் குறிப்பிடப்பட்ட நபர்கள் ஆரம்பிச்சா தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கஜேந்திர குமார் காங்கிரஸ் பொன்னமலம், தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சிவராச கஜேந்திரன், வழக்கறிஞர் நடராச காண்டிவன், அடுத்து வழக்கறிஞர் கனரத்னம் சுபாஷ், அடுத்து விஞ்ஞான ஸ்ரீதரன், பத்மநாதன் சார்ஜன் சுகுமாரி, வாசு சுதாகரன், செல்லத்துறை பொன் குணரத்னம், நாரத்னம் கோபிநாத், சவுந்தரநாயகம் ராகினி, சுவாமி ஆரோக்கியநாதன், தீபன் திலீஷன், ஜெகதீஸ்வரன், சர்க்குணதேவி, நிரஞ்சன் கலைவாணி, மதியரசன் கிருஷாந்தி, ஸ்ரீதரன் கிருபா, சதாசிவம் சுதாகரன், சிவசீகரன் கலைவாணி, ரஞ்சன் நடீசன், ரஞ்சன் சுதர்ஷன், ஜெயக்குமார் ரஜிகாந்தன், மற்றது மதகுருமார் மதகுரு மாரிமுத்து சத்யதேவன், மதகுரு பாஸ்டர் சிரத் ஜெயவர்தன, மதகுரு பாஸ்டர் ராஜ்குமார், மதகுரு சுதர்ஷன், மதகுரு தந்தை STP செல்வன். ගමේ මිනිස්සු ඔක්කොම දාගෙන ඉන්න.